Shalom shalom. Hariho ubwoko butatu bw'abantu bushaka Imana. Nariweje muri bino bihe tugezemo. Nsanga abasenga ni benshi. Abo twita ko basenga. Abasenga bose ntabwo ari uko bose basenga. Ni ikibazo gikomeye dufite mu itorero ry'Imana. Ndababwiza ukuri. Ni ikibazo gikomeye. Abasenga ni benshi ariko umusaruro ni muke. Ni ikibazo. Ari ubwoko butatu rero nasanze muri iyo kategori yo gusenga. Nibwo ngiye kuvugaho mu mwanya muto. Ubwoko bwa mbere ni abantu baza gusenga nk'aho ari option ya nyuma bafite. Ibibazo byabarembeje, bakubiswe, isi yabaremereye, ibihe byabaremereye, bakaza biruka. Yesu yaravuze barushe n'abaremerewe nibazi ndabaruhura cyane rwose. Abaruhijwe n'ibyaha, abaruhijwe n'ubukene, abaruhijwe n'indwara, tuza ku Mana dufite impamvu zitandukanye. Icyo si ikibazo, ariko uko ntabwo ari ugusenga. Uba waje kugira ngo Imana ikuruhure, ariko gusenga ni ugusabana n'Imana. Umwe n'uwo muntu rero iyo aje kubera ko yagerageje ahandi hose, isi yamunaniye, ibihe byamugoye, ibibazo ni byinshi, aho ngahita nuza ku Mana, Imana irabigukemurira. Aza afite uwo mutima wangu, Imana ndaje, ni wowe uri bunkemurire. Ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko iyo tuvuze gusenga ni ikindi kintu bene data tugomba gusobanukirwa gusenga icyo ari cyo. Gusenga no gusabana n'Imana. Gusenga harimo ibiganiro by'abantu babiri, nkavuga Imana ikavuga. Uko niko gusenga, kabaho gusabana. Iyo hatabayeho gusabana ni ikibazo. Uvuga ngo abantu ba mbere rero baza ari option ya nyuma, aza nk'uje kugerageza. Reka ngerageze niyo option ya nyuma afite, akaza akabwira, akavuga ibibazo bye, akabivuga. Asanga telefone irimo kuba décharge, gahoro gahoro umuriro ushiramo. Iyo imaze gushiramo ihita izima. Bene abo bantu baravuga, kubera kuvuga hari uburyo bibohora psychologiquement mu mutwe. Ari ukuntu uruhuka. Niyo ushatse umuntu ukamuganiriza ibibazo byawe, hari ukuntu uruhuka mu mutwe, kumva hari ibiro bigabanutse. Nuko nguko bigenda niyo uje imbere y'Imana ufite uwo mutima umeze gutyo wo kuvuga gusa. Bene abo ngabo baravuga, ushaka kumubona amasaha 5, 6, iminsi 2, 3, ukavuga uriya muntu arasenga kweri, uziko ati imbere y'Imana, ariko ugasanga nta n'ijwi ry'Imana yumvise, nta n'ubwegeza aganirizwa nayo. We yavuze tu, byarangiye. Iyo arangije ahita ataha. Numubaze ibindi, nubaze iby'Imana ibyo yavuze, numubaze iyo bimubaze ntahari. Abo ni abambere.